Kuyintokozo kimi ukuhlangana lawe mntakamlimu ezwini likaNkulunkulu elimangalisayo. Ngiyakukholwa ukuba ngaleli thuba siza kubusiseka lapho uNkulunkulu ekhulumisana lathi ngelizwi lakhe elingaphansi kwesihloko esithi abagcwele ngomoya ongcwele babanga umsindo ongcwele. Abagcwele ngomoya ongcwele babanga umsindo ongcwele. Mina ke igama lami ngingumfundisi uVZ Ncube. Ithemba siza kubusiseka lapho inkosi ikhulumisana lathi ngelizwi layo asikhulekele. Baba othandekayo sezulwini siyabonga. Impilo sinike yona lethuba elokufunda ilizwi lakho elingcwele. Mhlaba uya emaphethelweni masinyane uJesu yeza. Ngakho ke sifisa ukuba sibange umsindo ongcwele lapho sesamukele isipho sikaNkulunkulu umoya oyingcwele. Siyabonga ukuthi uza kukhuluma lathi ebizweni lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Incwadi esiza kuyikhangela sifumana encwadini kaMateyu ngo-24 ivesi ingelika 14 ithi njalo leli vangeli lombuso liyakuchinyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe bese kufika ukuphela. Sizavumelana kunye labafundi ukuba lumhlaba isilo ikhaya lethu. Izehlakalo ezikhona emhlabeni lomumo osemhlabeni ohlukuluza abantu uyakhomba ukuba asizukuhlala lapha kokuphela. Ngivumela ngunike leli themba elokuba phakathi kwensizi laphakathi kobunzima laphakathi kobuhlungu kakuzukuqhubeka kunje, iyaphehlwa indaba masinyane uJesu uyakuqhamuka ngamafu eze asithathe siye ekhaya. Ukhuluma ke la mazwi uJesu ephendula umbuzo wabafundi kakhulukazi ephendula nge-timeline isikhathi esandulela ukuza kwakhe. Ngifisa ukuba nxa sikhangela le indima iyasivezela ukuba kulomsebenzi ibandla ukufanele liubambe masinyane. Ibandla lingawubamba lo msebenzi uJesu uyakuqhamuka ngamafu ezulu eze asithathe siye ekhaya. Vumela ke ukuba lamhlanje ke sithathe abalingiswa abambalwa eBhayibhelini abafuqwa ngumoya ongcwele bema babanga umsindo ongcwele. Siza kuthatha abalingiswa abambalwa kuTestamenta elidala sibuye sithathe abalingiswa abambalwa kuTestamenta elitsha. uDavida engokuqala. Davida ukhuluma la mazwi encwadini kaMahubo ngu-40 ivesi ingeka 9 lo 10 uthi ngichumayele ebandleni elikhulu indaba ezinhle zokukhululwa, kangiuvalanga umlomo wami njengoba usazi wena Nkosi. Uyema uDavida alethe ubufakazi abe lesibindi sokuthi ngalobu bufakazi lenkosi iyamfakazela ukuthi hayi kukhona okungibila ngaphakathi kwami. Nxa kungibila ngaphakathi kwami kakuthuleki. Uyasukuma uDavida uthi umlomo wami kakuthuleki. Uvesi ngelika 10 abe sesithi yena usiza kwakho kangikufihlanga enhlizweni yami. Ngikhulumile ngobuqotho bakho langokukhulula kwakho, kangifulathelanga kumbe kangifihlanga uthando lwakho olungapheliyo kanye lobuqotho bakho ebandleni elikhulu. Ngezinye indlela wena lami silomlando wokuba lokho esesikuzwile, lokho esikukholwayo
kasingathuli kasingene emhlabeni wonke jikelele emabandleni ezigabeni kuzakhamuzi zonke emadolobheni emaphandleni simphakamise uJesu. Ncwadi kaMahubo ngu-39 ivesi ngelika 3 uthi uDavida, inhliziyo yami yavutha phakathi kwami, yavutha njengomlilo, ngisacabanga ngase ngikhuluma ngolimi lwami. Lo osezwe udaba losindiso, lo osehambe lenkosi, kuyamalela ukuba vale umlomo. Ngezindlela nxa ungena emchoveni kakuthuleki, nxa ungena ebhasini kakuthuleki, nxa ufika emfeni kakuthuleki, nxa ufika emsebenzini loba ngaphi lapho ubona khona umuntu uthi ugcwele uyaphuphuma ngentokozo yosindiso. Tshela omunye ngalolu usindiso. Uyaqhubeka uDavida kuMahubo ngu-22 ivesi lika-22 uthi yena ngiyashumayeza abafowethu igama lakho, ngidumise phakathi kwebandla. Ngezinye indlela wena lami silomlando wokuba singayishumayela ngoba sesithunywe libandla, sesithunywe ngabafundisi, sesithunywe i-department, kodwa sisuma ukutshela umndeni, ukutshela abafowethu, ukutshela esiphila labo ekuphileni ukuba hayi kukhona udaba olusindisayo ngeke sathula ngalo. Profeti weZekhiya laye ulamazwi afisa uba kuvezele wona, awakhuluma ngalesiyana sikhathi, awakhuluma lakimi lamhlanje lakuwe lamhlanje. Ezekhiya 3 verse 14 uthi yena umoya wasengiphakamisa, wangisusa, wangibamba, ngifutheka emoyeni wami, isandla senkosi sinzima phezu kwami. Ngezindlela lo osehlangane lenkosi, lo osehlangane laleli vangeli kakuthuleki, uyasuma ngoba ephakanyiswa yilesi sandla sikamdala wezinsuku. Xa eqhubeka ku chapter 37 verse ngelika 1 uthi isandla senkosi sasiphezu kwami, sangikhupha ngomoya wenkosi, sangibeka phansi esihotsheni, sasigcwele amathambo. Lalela mhlobo wami, ngilapha ukumemezela ukuba kawuwedwa nxa ucabanga ukuthi nami ngiyafisa uyavangela, ngiyafisa uyatshela omunye umuntu. Lalela le indaba kayisiyakho ngekamdala wezinsuku, ngakho-ke sabela akubambe ngesandla sakhe. Umprofeti uJeremiah laye ulamazwi alawo kuwe lami lamhlanje kuJeremiah ngu-20 ivesi ngelika 9 uthi yena uba ngisithi kangisayi kuphatha, kangisayi kukhuluma ngebizo layo inkosi, kuba khona enhlizweni yami lokho okungathi ngumlilo ovuthayo ovalelwe emathanjeni ami. Sengikhathele ukubekezela, sengihluphekile. Ngezindlela uJeremiah uthi kakuthuleki nxa sengizwele lilizwi, nxa ngizama ukuqinisela, nxa ngizama ukubaleka kakubalekeki, ngoba kuyatshisa ngaphakathi kwami, kungumlilo ovuthayo lemathanjeni ami kakusavumi. Wake wambona wena umuntu onwaya ithambo nxa liluma ngaphakathi, uthi yena uJeremiah, hayi mina akusangivumeli, yekela ngisukume. Okungangisiza ikusukuma ngiphakamise lumlilo wevangeli. Ake sigijime sikhangele abalingiswa abambalwa kuTestamenta Elitsha. Sihlangana lomlingiswa owayebalekela kumbe owayisoni esaziwa njengokuba uyisife. Umama lo usefinyelele imizi eminengi, wayichitha imizi eminengi. Utholakala esiya emthonjeni ayehlangana
lo Jesu emthonjeni ingxoxo iyaqhubeka. Xa iqhubeka ingxoxo uJesu zwakala emtshela lumama ukuthi zwana mama, usuke waba lamadoda amahlanu lale esithupha lele olayo le ayisiyo yakho. Funa lami nxa ungikhangele ubona ngathi ngiyesikhombisa. Hayi, namhlanje ufice imbila zithutha mama. uJesu wamtshela wathi zwana mama, uba ubusazi, ngabe ubusazi namhlanje ubuza ukuthi ngikuphe amanzi ongeyikuphinda wome futhi. Indaba iyaqhubeka. Ayiqhubeka umama lo kumbile athi akusahlaleki, lanxa ngilenhloni ukuya esigabeni, lanxa ngisesaba uyabona abantu engibachithele umuzi, sengihlangane nendoda, sengihlangane lale inkosi yamakhosi, umbusi wababusi. Yekela ngiyevangela kwabakithi. Wangena iSamaria lonke, washumayela iSamaria, yasindiswa ngumuntu owayengazange wafunda ama-fundamental beliefs, ongazange wafunda ilizwi elithile, kodwa esehlangane laye ongulizwi ngokwakhe. Lalela mhlobo wami, kungakhathalekile ukuba ulembali engakanani yokwazi ilizwi, yokufunda ilizwi, kodwa mhla uhlangana lo Jesu, you will never be the same again. Awuzukuthula, uza kungena ebantwini, ungene emqotweni, ungene emigwaqweni, ungene emadolobheni, ungene emakhaya, uyefika ezikotsho loba ngaphi lapho kulabantu khona uphakamisa uJesu. Ngilapha umemezela ukuba mhlobo wami, this is the time ivangeli kalishunyayelwe kwande kufike ukuphela. We are tired, sesidiniwe ukuba kuona lo mhlaba. We must go home. Lingiswa omunye ongithathekisayo sihlangana laye encwadini kaJohane chapter 3. Igama lakhe nguNicodemus. Ungadinga leli gama elithi Nicodemus ngolimi lwesiGriki liza kuvezela kuba leli gama litsho ukuthi Nikosdimos, okuyikuthi victory, ukunqoba kwabantu, njalo ayisibantu nje, common people. So ke siyayibona le indoda ingumfundi, iqala ingumfundi olandela uJesu ngasese. Landela kahle mlaleli, ulandela uJesu ngasese, yikho esiza ebusuku. Umama waseSamaria wahlangana ngqwangqwa lo Jesu emini, kodwa lindoda ihlangana laye ebusuku. Xa ihlangana laye ebusuku iyamlanda njalo ngasese. Ingumfarisi indoda, ingxenye yeSanhedrin, lindoda iyaziwa emibhalweni, kodwa ilandela uJesu ngasese. Xa isimlandele uJesu ngasese, uJesu ayitshele ukuba ngaphandle kokuthi umuntu azalwe kabutsha angewubone umbuso kaNkulunkulu. Nxa ilandelela indaba kuyayibila ngaphakathi, kwehlule ukuba iqhubeke icatshile. Iyabonakala actually iBhayibhili kuncwadi kaJohane imveze kathathu lundoda. Imveza uNicodemus esiza kuJesu ngasese. Okwesibili uzwakala edefenda uJesu esithi ake silandelele umthetho wethu, ukuba umthetho uthini, kambe umuntu uyathonisiswa na engazange walethwa lapha, uyabekwa yini icala engazange wafakwa emthethwandaba waziphendulela indaba yakhe. Siyambona emmela uJesu, kanti ke siyambona ekugqibeni kohambo lukaJesu esefile uJesu ngenye yamadoda eyaba lengxenye ekutheni uJesu angcwatshwe ngezinga eliphakemeyo, yaletha amakhadulayo ukuba uJesu angcwatshwe kakuhle. Ngizama ukuthi nxa ngilonda lindoda ngiyayibona ukuba iyamlandelela uJesu phose uhambo lwakhe lonke lweministry yakhe 3.5 years. Lalela ke mhlobo wami, hawe namhlanje ungamphakamisa uJesu, ungamphakamisa uJesu. Ake sikhangele uJesu eseyile
ezulwini. Nampa abapostoli, incwadi yemsebenzi chapter 4 ivesi ngelika 1 usiya ku4, kwathi selufikile usuku ePentecost, babebuthene ndawonye bonke, kwathi kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini unjengokuvunguza komoya olamandla, wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwabonwa yibo inlimu ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo, zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo. Verse 4, basebegcwala umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela. Ngalesi sikhathi siyalibona ivangeli selingena umhlaba wonke, kugcwaliseka amazwi kamsebenzi 1 ivesi ngelika 8, nxa umoya ongcwele esefikile kini liza kuba lamandla, libe ngofakazi bami la eJerusalema, eSamaria, eJudiya, kuze kube semkhawulweni yomhlaba. Siyabona manje sebelontshi, sebamkele isipho sikamoya ongcwele, bayaphuma ukuba bayevangela. uNkulunkulu uyakhulumisana labo, bayamukela lolu hambo. Lamhlanje sonke lamhlanje we are benefiting, silentokozo yaleli vangeli, silethamsanqa yaleli vangeli elisungulwe yilaba bantu abasuka bavuma ukusetshenziswa ngamandla kamoya ongcwele. Lalela uPetro, ungafunda chapter 2 ivesi ngelika 14 usiya ku21, iBhayibheli lithi yona, kodwa uPetro wasekhuluma labalitshumi lanye, waphakamisa ilizwi lakhe, wakhuluma wathi kibo, madoda aseJudiya lani lonke elihlala eJerusalema, yazini lokhu, lilalele amazwi ami. Laba bantu kabadakwanga njengokucabanga kwenu, ngoba kusesekuseni, kodwa lokhu yikho okwakhulunywa ngumprofeti uJoel ukuthini. Verse 17, kuzakuthi ensukwini zokuphela, okuyizo lamhlanje mina lawe esiphila kizo, kuzakuthi ensukwini zokuphela, utsho uNkulunkulu, ngizakuthela umoya wami phezu kwabantu bonke. Amadodana enu lamadodakazi enu azakwazisela, lensizwa zenu zibone imibono, labadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, laphezu kwenceku zami lencekukazi zami ngizakuthela umoya wami ngalezo zinsuku, ziza kwazisela. Verse 21 abesesithi, kuzakuthi ilo lalo obiza igama lenkosi uza kusindiswa. Haleluya. Lalela mhlobo wami, yiso lesi sikhathi lapho kufanele siphakamise incwadi kaJoel, siphakamise iBhayibheli, singene ebantwini bonke ukuze abantu baphakamise ibizo lenkosi. Bonke abaliphakamisayo bayakusindiswa. Ungafunda incwadi kaMsebenzi 4 ivesi ngelika 19 lo 20 lo 31, uPetro lo Johane, ithi iBhayibheli, kodwa uPetro lo Johane babaphendula bathi, yehlukanisani lina ukuba lilungile yini phambi kukaNkulunkulu ukulalela, kulungile yini phambi kukaNkulunkulu ukulalela lina kumbe ukulalela uNkulunkulu. Verse ngelika 20 abesesithi, ngoba thina kasikuyekela ukukhuluma ngalokho esikubonileyo lesikuzwileyo. Ngezindlela mhlobo wami, empilweni kuhle ukuphakamisa uThixo, kuhle ukuphakamisa uJesu kulokuphakamisa umuntu. Ngilapha ukukuchallenge ukuba empilweni yakho sukuma usuku ngosuku uphakamise uJesu, uthi nxa simphakamisa uza kuthonsela abantu bonke ngakuye. Ibandla kuvesi ngelika 31 ithi iBhayibheli, kwathi sebekhulekile, okuyikuveza ukuthi umthandazo uqakathekile, kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo abebebuthene kuyo.
bagcwaliswa ngumoya ongcwele, bonke bakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi. Lalela incwadi kaMsebenzi ngo-18 ivesi ngelika-5 lo-6 oSilas laboTimothy. Lithi iBhayibheli, kwathi sebefikile oSilas laboTimothy bevela eMakedoniya, uPawuli wakhuthalela ukuchumayela, efakaza kubafundi ukuba uJesu unguKristu. Kwathi bemphikisa bemhlambaza, wathintitha ingubo yakhe, wathi kibo, igazi lenu kalibe phezu kwamakhanda enu. Mina kangilasici, mina kangilacala, kusukela lamhla ngiza kuya kwabezizwe. Lalela, sukuma uyevangela, ukuphenduka ngokwamdala wezinsuku. Leli vangeli lombuso kalishunyayelwe emhlabeni wonke, libe ubufakazi kwande kufike ukuphela. Mvumela ke ngithintwe umlingiswa lo ongaba ngumlingiswa wokucina engifisa sizwe ngaye, umpostoli uPawuli. Angilasikhathi sokuba ngikhulume ngaye ukuphenduka kwakhe, kodwa ngilesikhathi sokuba ngikhulume ngaye esendimeni. Uzwakala encwadini yabaseRoma ngu-1 ivesi ngelika-16 lo-17 esithi, ngoba kangilamanhloni ngevangeli, lingamandla asilisayo kaNkulunkulu kulowo okholwayo, kumJuda kuqala lomGriki. Verse 17, ngoba ukulunga kukaNkulunkulu kwambuliwe kulo kuqala ngokukholwa, kuphele ngokukholwa, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Umpostoli Paul ku-1 Corinthians chapter 2 ivesi ngelika-2 uthi, ngoba ngamisa ukuthi kangizukwazi lutho phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lo owabethelwayo. Ngiyakuncenga mhlobo wami, nxa unakana usukuma uphakamise uJesu. Ngiyacela ungaphakamisa ibizo lakho, ungaphakamisa umuntu, phakamisa uJesu yena obethelweyo. 2 Corinthians 5 ivesi 13 usiya kuvesi ngela-15 ithi iBhayibheli, uba sihlanya kungenxa kaNkulunkulu, uba siqondile kungenxa yenu, ngoba uthando lukaKristu luyasikhubezela. Sibona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngakho-ke bonke sebafa, wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Lalela mhlobo wami, umhlaba kawukwazi ukuba uJesu wasifela, uJesu yasithanda wena lami labo bonke abalizwayo leli lizwi. Igazi likaJesu lanele ukubahlanza ngezindlela. Izulu kaligcwale ngezoni, in fact izulu liza kugcwala ngezoni ezithethelelweyo. Bakhona abantu ade sebecabanga ukuthi kabaselutho emhlabeni, kodwa ngenxa yegazi likaJesu, nxa simphakamisa uJesu, iningi uqaba izigidigidi zabantu ziyasindiswa. Sukuma njengaye umpostoli uPawuli. Uzwakala umpostoli uPawuli ekhuluma la amazwi ekuphetheni kwenkambo yakhe yokuchumayela ivangeli lokuphakamisa uJesu. Uzwakala encwadini kaTimothy wesibili wokuqala ngu-4 ivesi ngelika-7 usiya ku-8 uthi yena ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile uhambo lwami, ngikulondolozile ukukholwa, sengibekelwe umqhele wokulunga eza kunginika wona ngalolo suku iNkosi, umtholisisi
olungileyo kungesimi ngedwa oza kunikwa, kodwa labo abathanda ukubonakala kwayo. Uthinta izinto ezintathu, uyakhangela inkambo yakhe, udlulile phakathi kwamagagasi, wadlula phakathi kwezinsizi, wadlula phakathi kokubotshwa, wadlula phakathi kokulamba, wadlula phakathi kokusolwa, wadlula phakathi kwazo zonke izinto. Ezwakala esithi thokoza enkosini. Ngiyaphinda ngithi thokoza. Uloba zize zifike incwadi ezine azilobe esentilongweni, incwadi yabase-Efesu, incwadi yabase-Filipi, incwadi kaFilimoni kunye lencwadi incwadi ka-Efesu, uFilimoni, uFilipi loGalatiya. Lalela mhlobo wami, ngiyacela ngiyakunxusa ukuba kalokhu esitsho uba ngilwile ukulwa okuhle, uyaveza ukuthi yebo kambe bekungaba lezehlakalo ebezingangidanisa zingenze ngichiye lonke ithemba, kodwa ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile uhambo lwami, ngakulondoloza ukukholwa. Haleluya sihlobo sami. Kodwa iselela ayiletha kuwe lami, uthena yena ulindele umqhele azakunikwa ngalolo suku, hathi yena kuphela, kodwa labo bonke abathanda ukubonakala kwayo. Ngilapha ukuba ngikunxuse. Angikwazi ukuthi wena i-center of influence yakho ingaphi, angikwazi ukuthi indonsela yakho ingaphi, angikwazi ukuthi bangaki abakuhloniphayo, angikwazi ukuthi bangaki abakulalelayo, angikwazi ukuthi even ifoni yakho ilama contacts amangaki. Laba abantu bonke ulomlando kibo ukuba uzwe ivangeli liduma emathanjeni akho, lichise emathanjeni akho, kungathuleki, wehluleke ukulala, wehluleke ukuthi wenzeni ngaphandle kokuphakamisa uJesu. Nxa leli ivangeli lombuso selichunyayelo, umhlaba wezwa ngoJesu, ngelinye ilanga elingekhatshana uzakuza uJesu aqhamuke emafini eze amemeze emathuneni. Vukani, vukani lina elilele emathuneni, bazakuvuka bayengcwele imuli kaThixo esemhlabeni, lemuli kaThixo esemhlabeni ephilayo, lemuli kaThixo esemhlabeni ifile, izakuvuka ihlanganele ndawonye, sihluthulelwe ndawonye, sihlangabeza inkosi emafini. Hayi akupheleli lapho. Imuli kaThixo esezulwini lemuli kaThixo esemhlabeni ziyahlangana, zingaphindi zehlukana, iphakade lephakade. Haleluya, kabongwe uJehova. Ngiyakunxusa, suma umphakamise uJehova, masinyane likhale icilongo, sihlabele njengompostoli Pawuli, ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile umsebenzi, sengilindele umqhele. Isifiso sakho na ukuba lawe ube ingxenye yalabo abazawungena emsebenzini? Uba kunjalo, kakube kuhle kuwe, kakube kuhle kimi, lidunyiswe igama lenkosi namhlanje kuze kube naphakade. Isifiso sami yikuba ngolunye usuku likhala icilongo, kungaphelele emagagasini, asibonane sihlale lenkosi kokuphela. uNkulunkulu akubusise hlobo wami. Amen.